إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Барлық ғалемлерні yoqtan бар етіп, ексіз-шексіз ризықлар, неғметтер білән біздерні тойындырып, ризықландырып тұручы Аллах Субханаху ва Тағалаға чын көңіллерімізден әйткен хамид сәнәләребез, мақтауларыбыз болып тұрса еді. Сүйіклі пейғамбарыбызға, yolbaşçımızға, жетекчімізге, оқытушымызға, bütün işlerimizde örnek bulup duruşu suyuklu peygamberimizge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip tursaydı. Allah subhanahu ve teala kitabı Kur'an'da köp mertebeler bizni dua kılarga çakıra, dua kılarga ündi. Hatta peygamberlerinin nindi dua kılganlıkların Kur'an'da okuyuz. Peygamberler kılgan duanı okuyuz. İbrahim peygamberinin kılgan duasını okuyuz. Rabbi cealni muqimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve teqabbel dua degan dualarını okuyuz. Ey Rabbim meni namaz okuşalardan kıl. Hem benim kileşekteki balalarımını da, neslimni de namaz okuşalardan kıl, deyip dua kılgan İbrahim aleyhisselam. Rabbena ve teqabbel dua hem, ey Rabbim duamını kabul et deyip dua kılgan. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab. Meni gafu et Rabbim deyip üzün en birinci eyte anlarsın, eti enimni gafu etti, hem barlık mümin müslümanlarını hata günahlarını gafu etip dua kılgan İbrahim aleyhisselam. Bu duanı biz kılabız. Lakin cemaat bütün dualarını da, bütün peygamberler kılgan dualarını da barısında kılırga yaramay. Çünkü ol alarga gına toru kile turgan dua bula. Mesela biz Zekeriya aleyhisselamның kılgan duasın bizning eğer balalarımız var iken Zekeriya aleyhisselam şekilli dua kılalmayız çünkü onun balası bulmagan hem ol dua kılgan Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin. Ey Rabbim meni yalgızımlığına kaldırma, balalar balasız, nesilsiz. Sen hayırlı varis kıluşulardan deyip dua kılgan. Biz eğer de bir gailede balalar var iken bu duanı kılmayız indi. Dua kılabız cemaat. Eğer de bir kişinin bir gailede balası bulmasa, İbrahim aleyhisselam şekilde dua kılabız. Rabbi hebli mines salihin. Kıska gına dua. Bunda cemaat elden indi uzak dualar kılırga kerek. Matur ettirip rifmalar bilen dua kılırga kerek deyip oylarga yaramay.
Allah Teala nindi dogany kabul ite. Tiling bilen kılgın hem uzata bara şuşu tiling bilen kılgınan dogany kalbing. Belki sen bik matur doga kılasındır garepçe, belki garepçene de bik akşa bilesindir. Matur doga da kıla bilesindir, lekin köngülüň buş bolurga mümkin. Allah Teala qari kalpten çıkkan dogaga. İbrahim aleyhisselam çık doga kıla kıskagına. Rabbi hebli minas salihin. 3-4 söz. Rabbim miňa izgilerden bolgan bala bir dip doga kılgan. Mühim. Ey Rabbim, miňa bala bir dip tugul. Miňa izgilerden bolgan bala bir dip doga kılgan. Çünki koy bir kişiler doga kıla bala sırayı, lekin anlar soň ony koya-koyarga bilmeý. Nişlerge bilmeý, niçe kıtılırga bilmeý. Ey cemaat, köz yaşları bilen doga kıluşýanylar bar. Mine Ka'betullah yanında Multezem degen yer bar. Bir zor galimlerden bolgan bir hazırgısı vakıttağı Şeyh Sili bir kişi doga kıla eken şol Multezem degen jerde. Ol cemaat qara taş bilen Ka'betullah'nın işigi arasında. Mine şoşunda kişiler kelip doga kılalar. Kollarını koyup, kökreklerin, başların, yanaklarını koyup doga kılalar. Cemaat bu vakıgany Sili bir şoşundağı Ka'betullah yanında turuvchi politsiski, çünkü anda politsiskiler saklap turalar. Bu kissany bir kişinin doga kılganyny işitken. Şoşu izgi jerde, şoşu stenaga siyelip, kolların uçların koyup doga kıla eken. Ey Rabbim, bütün kişinin balası bar, miňa bala bir, dip doga kılgan. Bütün kişinin balası bar, minim yok. Ey Rabbim, miňa bala bir, dip doga kıla eken. Cemaat, bu politsiski, şoşo sakta tıratırgan, onun köresin kıçkırбыrak kılgandygyny hem işitken. Olar yeneşedegine tıra betinde. Hem bu politsiski cemaat, şoşo kişini 17-18 yıldan soň ýangadan köre ulany tany. Ýangadan şol kişidi. Şoşo urundady, şoşo urunda. Doga kıla. Rabbim, üter şoşo balamny dip doga kılady. Al şoşo balamny dip eýtedi. Bu indi oňna bala, demek tigi sıragandan soň Allah Teala'nırga bala bergen. Lekin tawfiqsiz ziyan etetirgan, etik jinayetçi, zor günahlar işletirgan, belki narkomandır, belki orak içetirgan bolgandır. Ziyan etetirgan bolgandır, urlaytirgan bolgandır, tallaytirgan bolgandır, kişige tiyetirgan bolgandır. Ziyanı köp. Balamny üter dip doga kıla eken. Bu cemaat, bu politsiski. Özü sili. Gylimi bar, gylimi bolgaç, bu kişi yanına bara. Hem eýte, ey falan bende, ey kardeş, min seni tanıyım, sen şuşu izgi urunda, şuşu Multezem degen jerde, indi 18 yıl ilik kılgan, doga kılgan idin. Sen şuşu doga kılgan vakitingda 2 tapkır şuşu balana 2 tapkır ziyan ettin degen. Şuşu balana 2 tapkır naşarlyk işledin. Birincisinde doga kılgan vakitda miňa bala ber dip sıradın, dep eýtdi. Aýtdym di. Bala ber dip sıradın, izgi bala sıramadın di. Cemaat halyk aýtaby, tili bilseň tilek, tili bilmeseň imgek dep eýterler. Sıry da bilirge kerek cemaat. İbrahim aleyhisselam çık sıragan. Allah Teala İsmail aleyhisselamna bire, izgi bala bire. İzgi bala bir dip sıragan İbrahim aleyhisselam. Sen sıradın bala, izgi bala sıramadın. Indi hazır sana Allah Teala bala bergen. Ni için şuşa urunda sen anarga hidayet turu yol sıramaysın degen.
Indi siňe Allah Teala bergen beyt. Allah Teala kulunda, Allah Teala beyt yüreklerini niçik tili şolay eýlendire edem balalarynyň. Nik şuşa urunda sen аны üter dip duga kılasın. Nik izgilik bilen sırap duga kılmysın. Rabbim balamny turu yolga künder. Günahlardan arala. Kalben imanga künder. İmanın kuvvetle. Turu yolga bastır dip nik duga kılmysın dip. Anarga irete jemaat. Şuşa politsiyski. Bu kişi özünün hatasyny anlay. Hem şuşa urunga barıp iretkençe Rabbim Allah şuşa balamny turu yolga sal, tawfik bir, hidayet bir Rabbim. İmanın kuvvetle, günahlardan arındır. Dibe etip dua kıla şuşa urunda, multezem degen urunda, şuşa izgi urunda, sahabeler kılgan, dua kılgan urunda. Hem şuşa politsiyski eyte, ikinci yılını kördüm de, hajga kilgenler de balası bilendi. Balası bilendi, hajga kilgendi. Şuşa tevfiksizlikten, dinsizlikten, jinayet yolunda yeritirgan balasın Allah Subhanahu ve Teala doğru yolga köndergen. Mine bu cemaat bu gıybretli kıssa bu. Bu hazırki zamandagi kıssa bu. Allah Teala kabul ite. Udğuni estecib lakum. Ve kâle rabbukum Rabbig'iz eytdi Allah Teala. Rabbig'iz eytdi. Udğuni dua kılığız. Çakırığız meni, yerdem sırağız menden. Sırağız. Estecib lakum deb eytdi. Cevap berem men sizge deb eytdi. İnnellezîne yestekbirûne an gıybedeti. Emine dua kılmıyça gıybedetni Allah Teala dua di. Gıybedetten baş tartkan kişilerdi, dua kılmagan kişilerdi. Dua kılmagan kişilerini Allah Teala yaratmay. Allah Teala'ga dua kılmagan kişiге Allah Teala açulanadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü mena Allah Teala'nın dua kılı kerekmi dep aytgan. Tekebbür kişi bula. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirin. Hur bulganları halde cehennemge kirecekler şuşulay tekebbür kişilerdi. Dua kılırga kerek cemaat. Lakin dürüst ettirip dua kılırga kerek. Sözlerini dürüst saylarga kerek. Allah Teala dualarını işitüçi. Bizning kalplerimizni bilüçi. Hem eğer de şuşulay bulmasa, sözlerini dürüst saylarga kerek bulmasa, İbrahim aleyhisselam de, Zekeriya aleyhisselam de, hem başka peygamberlerde izge bala bir deyip sıramagan bulurlar idi. Cemaat bu kıssadan gıybret alırga kerek. İkinci gıybret, bu hadis, bu Sahih Müslim'de kiletirgan Sahih İbn Hibban hadisler jeyintığında kilgen hadis Enes İbn Malik'ten radıyallahu anhu. Peygamberimiz bir kişinin halin bilirge bargan. Awrup yatkan vakitte. Bu kişi şunun hali qata awruy. Bu indi cemaat hadiste kilgençe Enes İbn Malik aytdi. Şibiş kibik tik olgan, şibiş. Nezik, şuşundu yobuk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kirede halin bilede bunun halin niçiktir oňna bala. Nerse boldy sen ady? Nindi şer boşundy? Elle birer nindi dua kılgan idinmi di? Göresiz Peygamberimiz aytdy. Dua kıldыңmı elle birer nindi di? Allah Teala'dan sorap dua kıldыңmı? Bir karaganda bu kişinin duası cemaat aldan aytıp koyam. Yokşu dua şekilli. Lakin Peygamberimiz onu kabul etmi. Niçik dua kıldın? Ey dua kılgan idim de. Niçik dua kıldın? Allahümme in kunte muaqibi ma muaqibi bihi fil ahireti fagajjilhu li fid dunya deb dua kıldım de. Ey Rabbim, eğer de kıyamet gününde, ahiret gününde sen meni gazaplı tırgan bulsan, meni ahiret gününde gazaplama.
Ул ахиреттәге газабыңны дөньяда биреп бетер дип дуа кылдым ди. Ягъни бу дөньяда алып бетерә дә ахиреттә котыла дип уйлаган инде. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Субханаллах. Аллаһ бөтен кимчелектән пак ди. Ник алай эшләдең ди? Бер вакытта да аны күтәрә алмыйсың ул газапны. Әгәр ахиреттә генә бирсә, күтәрә алмыйсың ди. Күтәрә дә алмыйсың, булдыра да алмыйсың ди. Алай ярамый дуа кылырга ди. Аллаһ Тәгаләгә бер нәрсәгә дә Аллаһ Тәгалә бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Ахиреттә дә газап кылма, дөньяда да газап кылма дип сорарга сиңа Аллаһ Тәгалә киртә куйдымы? Әйттеме? Запрет куйдымы? Юк. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Әһәллә култа Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар?" Әни өчен соң син ди Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар дип дуа кылмадың ди. Эй Раббым, миңа бу дөньяда да яхшы, хайырлы тормыш бир. Ахиреттә дә хайырлы, матур тормыш бир һәм ут газабыннан мине сакла дип ник дуа кылмадың ди. Күрәсезме, нинди матур дуа. Пәйгамбәрбез шушы дуаны гел дуа кыла торган булган. Бүтән дуаларында кыла. Күп кылына торган дуа. Коръәндә Бакара сүрәсендә әйтелә. Ва минан наси ман якулу Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Дип дуа кылалар ди, кешеләр арасыннан шундый кешеләр ди. Шушы кеше хатасын аңлый. Хатасын аңлый һәм шушы дуаны кылганнан соң, Әнәс ибн Малик җиткерә бит инде бу хадисне. Шушылай дуа кылды ди, һәм шушы кешегә Аллаһ Тәгалә шифа бирде ди. Аллаһ Тәгалә юмарт. Аллаһ Тәгаләдән сораган вакытта да берничә төрле проблемаң булса, сорарга кирәкми, эй Раббым, шушы проблемамнан гына булса да, берсеннән булса да гына коткар диме? Коткар бөтенесеннән дигән. Бөтенесеннән коткар дигән. Аллаһ Тәгаләдә дефицит юк. Аллаһ Тәгалә Кәрим, Аллаһ Тәгалә юмарт. Сора. Һич югымын сыңгына эшләй инде Раббым диме? Эй Раббым, шушы кайгымнан, хәсрәтемнән генә булса да коткар диме? Бусыннан да коткар дигән. Тегесеннән дә коткар дигән. Балама бир тәүфик дигән. Балама бир дигән яхшы тормыш иптәше дигән, киләчәктә дигән. Раббым дигән кызыма яхшы ир насип ит дигән. Улыма яхшы хатын насип ит дигән. Әгәр дә бирде икән инде, аннарсын изге балалар Раббым аныклар насип ит дип дуа кыл. Сора Аллаһ Тәгаләдә. Туктаусыз Аллаһ Тәгалә язган инде, нәрсә язган шул була барыбер диме? Дуа кыл, Аллаһ Тәгалә дуа кыл, җавап бирмен ди. Җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да дуа кылып, дуаларны Аллаһ Тәгалә өйрәткәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, насихат кылганча дуалар кылып, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы дуаларыбызны кабул кылып, дөнья һәм ахирет бәхетенә, сәгадәтенә, рәхмәтенә ирешергә насип кылса иде. Валхамдулиллаһи раббил аламин. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril mu'minin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur